Združenje Šmele Šerco zo Zverbasu osnovane pred 6 rokami. To bula ideja da skeljih dzivkoh, kotri ljubja životinji. Po 6 rokov roboti združenje ma uspišne sotrudnictvo z Moniku Bruckner. Z jej pomocu obnoveli centar za prilapjovanje, našli dom za da skeljoti sjači psi i mački, edukovali ljudzoh i dzeci, volonterki učestovali u roboti rižnih seminaroh o zaštiti životinjoh, upljivovali na ljudzoh, že bi premenjeli svidomost, že bi šegu životinjom spravovali humano. Još uvijek ima tu dosta da se radi, dosta smo uticali. Jezišče veljo roboti, ali važne, že sme še prešireli. Sotrudujeme zo kinologijnim društvom i zo Sverbaskim centrom za prilapjovanje. Máme volonteroh u Verbaše, kotri karmja psi zo CNR programi, a to tu programu potrimali i predstavniki opštini. Programa znači čipuj, steriluj, vakcinuj i pušt na uljičku. Našo psi maju markici, volontere ih karmja i merkuju na njih. Chceme naučiť ľudzoch, že by žili so s njima, že by nepatreli na njih jak na daco strašne, co im se napadnú dzeci. Máme dosť psi zo CNR programi. Ніхто не chcel vžať zvona na draže bula, Dzeška znači pomedzi naseljene mesto i pomedzi nenaseljene mesto. Ktoškaju očiljadno virucel i ona z toho mesta še vracala tam, čekala svojho gazdu. U azilu je skolo 200 psi kotri čekaju svoj novi dom. Ljudze kotri domaju vžac pšička, kotri maju uslovija, možu navolac azil u Verbaše, abo pohledac Združenje Hrabro srce na Instagramu abo Facebooku. Ih volontere dzečnje pomohnju vybrac psa i posovituju. Pes dostanje besplatni čip, vakcinu i beskonječnu ljubov. Nje kupujce u domce.